ani mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umukunzi wa kadasohoka wa Rwanda 24 News TV ndagusuje naguharije ikaze mu makuru agezweho muri ano masaha y'ijoro tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 tuje kugeza amakuru akomeye cyane arimo avugwa muri no joro ku ntambara igomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo tuje gusesengura ku buryo bukomeye, turaza kubakira amakuru yacu ku ngingo zitari nyinshi cyane. iya mbere turi buze kurebera hamwe n'abasirikare ba MONUSCO bakomeje gukora amakosa agiye akomeye ndetse n'ubwicanyi bakomeje kugira bibasira abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubyibandaho cyane ndetse turanibanda ku itangazo ryasohowe na M23 imirwano yaje kuba ikomeza buce bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Byose turaza kubisesengura, ari nako turi buze kubwira ko SADC yongeye gukubitwa ku buryo budasanzwe muri ano masaha y'umugoroba. Byose turaza kubirebera hamwe, tugere n'ikishasa tubakubwire uko bihagaze. Nta kimwe turi buze kurenza ingohe. Reka nundi manze ngusaba gukanda subscribe, kande comment, like ndetse na share kugira ngo tugomeze kubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugeza amakuru agezweho kandi amakuru aba yizo ari bavuga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tudatinze reka nundi twanzika ani nkuru uya mbere imivugwa n'abasirikare ba MONUSCO bakomeje gukora ibyaha bigiye bitandukanye kuri buno ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Roni byatangajwe n'ingabo za M23 zavuze ko igisirikare cya MONUSCO nyuma yuko kigiranye amasezerano akomeye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko hasigaye abasirikare bakeya ba MONUSCO ndetse baje kwemeranya ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaza kwemeranya ndetse bakanumvikana byinshi bigiye bitandukanye mu bijyanye n'imikoranire ndetse no ku mirongo y'urugamba. Bano basirikare ba MONUSCO barashinzwe n'ingabo za M23 mu bijyanye no guhohotera abaturage batuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barashinzwe gukora ibikorwa bigiye bitandukanye harimo ubwambuzi ndetse no kugira nabi abaturage baturanye na kino kigo cya gisirikare cya MONUSCO kibarizwa muri bino bice. Ndetse M23 yavuze ko bino byose bigomba guhinduka mu gihe bidandutse, ndetse M23 yaza gukora ibishoboka byose kugira ngo ize kubakura muri bino birindiro. Kandi amakuru avuga ko iyi MONUSCO n'ubundi yamaze kugirana amasezerano yihariye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva n'abasirikare bakeya abasigaye muri bino bice, abandi bagiye bataha. Gusa zino ngabo zagiranye amasezerano yihariye n'icyo gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri uko kugirana ibiganiro bigiye bitandukanye, wakubaza ngo byagenze bite, bamaze kwemeranya ko bagiye gufatanya ku mirongo y'urugamba ndetse banahawe n'akayabo k'amafaranga, dore ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse ari n'abaturage batandukanye bari bagiye bavuga ko kino gisirikare nta kintu gikwiye gukomeza gukora kuri buno ubutaka, kigomba guhita cyava ku muvuduko uhambaye ndetse kandi no ku buryo bwihusiro. Ni muri iyo mpamvu bamwe batangiye no guhita bakuramo akabo karenge bagahita bataha mu masezerano n'ubundi yasaga naho ari marangiye, dore ko MONUSCO yari imaze igihe kitari gitoya, ntabwo yari imaze igihe gito kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yamaze guhita itangira gukuramo akarenge ku buryo bugiye bukomeye, ariko abasigaye nabo bakomeje kugenda bakora ibyaha bigiye bitandukanye kuri buno kandi byatangajwe n'ingabo za M23. N'amakuru dukesha Minembwe Capital News, inkuru yatangajwe nyine kuri kino kinyamakuru ivuga ko ingabo za M23 azavuze ibintu bibi bikomeye cyane igisirikare cy'umuryango w'abibumbye MONUSCO kiri gukorera kuri buriya butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari MONUSCO gusa ikomeje gukora bino bikorwa bikona FARDC, SADC, Wazalendo ndetse na FDL, tutibagiwe n'abarundi bose bakomeje kugenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye, dore ko mu minsi yashize nibwo hamenyekanye inkuru y'umunyamurenge yishwe n'abasirikare ba Wazalendo ndetse n'abasirikare b'Abarundi bafatanyije muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yo kumufata bakamwica bakamumena essence ndetse bakanamutwika. Urumva n'ibibazo bigomeje kugira abikomera. Rero igisirikare cya M23 cyamanganye ku buryo bukomeye ibikorwa biri gukorwa n'igisirikare cya MONUSCO. Ibyo bikorwa byose M23 yavuze ko ari ibikorwa bigomeje kubangamira uburenganzira bwa muntu, dore ko iyi MONUSCO n'ubundi yakomeje kugenda ishinzwa ibyaha bigiye bitandukanye ubwo yari kigera kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine, dore ko bamaze igihe kitari gito babarizwa kuri ubutaka aho baje gucunga amahoro ndetse no kuyaharanira. Ndetse iyi MONUSCO by'umwihariko kuba yaratangiye kuva kuri buno butaka igomeza gushinzwa ku buryo bukomeye, by'umwihariko abatangiye kwivugiriza induru nyuma yo kubona amashusho agiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abasirikare ba
M23 abari kunyura ku buryo bukomeye ku kigo cya gisirikare cya MONUSCO, ndetse MONUSCO nta kintu na kimwe ikora zino ngabo za M23 yaje gutinya ko yaravuga ati nituramuka tubarashaho natwe baraza guhita abatwivugana ku buryo buteye ubwoba, ndetse amafoto yaje gukwirakwizwa hirya no hino, ndetse anagaragaza abasirikare ba MONUSCO bari begereye intwaro muri icyo gihe baza guhita begera kubivuga ati ushobora kuza gukora ku mbarutso bikaza kutubana bibi M23, dore ko yamaze gusara muri iyo misi, yamaze kurya akarunguro. Niyo mpamvu nyamukuru baje guhita bavuga ati reka adukuremo akacu karenge kugira ngo izi ngabo za M23 zitakomeza kugenda ziducanaho umuriro, nk'uko n'ubyagiye bigaragara ko MONUSCO nawe bavuga ko ifite uruhare muri no mirwano igomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nyine umva bahasigaye bakomeje kugenda basira n'ingabo za M23 zibashinza gukorera ibyaha bigiye bitandukanye ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubutaka n'ubundi busa naho bwamaze kumera nk'ubuvumye muri kano gace. Imirwano ntago iri kurura kubabera. Igisirikare cya M23 kikurasana ku buryo bukomeye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse nabwo ubwishaje bukomeza bugenda buba ku buryo bukomeye, kandi uburyo tuhita twinjira ku buryo bukomeye cyane, nabwo turi buze guhera muri no mirwano yagiye mu bice bigiye bitandukanye, dore ko Kanyabayonga ariyo iza ku mwanya wa mbere muri no minsi mu mirwano igomeje kugenda iba ku bice byinshi bigiye bitandukanye, ndetse iyi mirwano twamye tuyigarukaho mu masaha yagiye atambuka tubabwira uko byifashe, ndetse twanabwiye ko General Sultan Makenga yerekeje kugira ngo ajye kureba uko byifashe. Gusa no kuri ubu ngubu amakuru acyavuga ko hagati y'igisirikare cya M23 n'ingabo za FARDC harimo iminota mike cyane, no gukoma rudenderi bakaza guhita abamirana, abaturage bamaze gushira muri bino bice. Gusa reka iyi nkuru ahubwo tuyive, ahubwo reka twerekeze muri Butembo. Uyu mujyi wa Butembo ni umujyi mwiza cyane uri mugenda uteye imbere, gusa ntago aricyo kituzanye kugira ngo dusengure uyu mujyi wa Butembo, ahubwo tuje kubwira ko uyu mujyi wa Butembo ukomeje kugenda ugaragaramo ibifaru, nimuragaragaramo ibifaru bigiye bikomeye cyane by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kuvuga ko M23 bakubitiye muri Sake bamaze gukurayo akaboko. Imijyi myinshi yagiye ifatwa, imijyi ya Rucuru yafashwe, imijyi ya Masetse n'umujyi wa Kibirizi nabo bamaze kurekura. Kuri ubu bavuze ati reka twomeze tujye Butembo tuhapanga intwaro nyinshi kugira ngo M23 itaza kugabayo ibitero mu buryo bukomeye kandi ku buryo bunatunguranye. Bavuze ati rero ka dufate ino Butembo, iyi Butembo tugiye dushyiramo intwaro zacu nyinshi turebe ko twakomeza kugenda tubungabunga aka agace, ndetse ko inabyinshi twamara kugira ko n'ubu byagiye bigaragara ko iyi Butembo n'ubundi ari ikibazo gikomeye cyane. Uyu mujyi nawo urumva M23 ntago yawurebera inzara kugira ngo n'ubundi bikomeze kugenda abiba byose urumva n'uruhare rukomeye cyane rw'ingabo za M23 kuvuga ati reka turebe ikindi gice twafata kugira ngo tugaruke tugende tugaruka ku buryo budasanzwe. Urumva n'ibibazo bigiye bikomeye M23 kugenda yigaragaza mu bice bigiye bitari, nubwo nayo nyine batayo urumva ni ku mirongo y'urugamba ntago isasuriro banura ngo ribe rifata abasirikare ba FARDC gusa arisiga abasirikare ba M23. Urumva nabyo byose bigenda bibera ku mirongo y'urugamba, ndetse n'abaturage bamaze kugenda bagwa. Ariko ino Butembo no mu minsi iraza kuza turaza kumva amasasu menshi cyane ari kubera muri bino bice ku buryo bukomeye cyane kandi ku buryo bunateye ubwoba. Reka iyi nkuru tuyireka ngo twerekeze mu mujyi wa Goma. Reka tujye mu mujyi wa Goma turebe uko byifashe. Umujyi wa Goma abasirikare ba FARDC benshi ni kugira ngo benshi bumve benshi ba FARDC bafite ikibazo gikomeye cyane nyuma y'uko babonye ko za M23 zitangiye kuzana ibitwaro bigiye bitandukanye. Abasirikare ba FARDC barimo bavuga ati se ko turi ngo bana ingabo za M23 ziri kuzana ibitwaro byinshi muri no mujyi wa Goma, ziri kugota ku buryo bukomeye, ziri gushinga ibitwaro kirimbuzi hirya no hino mu misozi igiye itandukanye, dore ko no ku musozi wa Kimashini hano hageze gushingwa igisirikare cya FARDC kigeze kwashyira intwaro zikomeye, harimo igitwaro cya BM21 murabizi neza. M23 kaza kukirasa, no M23 yaje guhita yashinga intwaro zabo zose, yaje kwashinga intwaro zabo zose muri bino bice, ndetse biza no guhangayitsa ku buryo bukomeye abasirikare ba FARDC. bavuga ati se hano uko twayifashije tukashinga ibitwaro, none M23 kaba yaje kuhafata ni agace n'agasozi ka Kimashini kaba kitegeye neza muri bino bice bya umujyi wa Goma. Icyo gitwaro rero cyamaze kwashyirwa n'ingabo za M23 nta ruganda kimwe, ahubwo ni ibitwaro byinshi. Aravuga ati ibitwaro byose nibiza kurasa mu mujyi wa Goma byitegeye ibirindiro byacu byose, turaza guhita twese tujya hasi ku buryo bukomera. Aravuga ati rero urumva n'ubwo bukomeretse kandi ni ikibazo kigiye gikomeye cyane, urumva ko nibamuka abibaye biruze gutera ubwoba abaturage, ndetse bakaza no guhangayika ku buryo bukomeye cyane. Ku munsi w'ejo benshi bari bamaze kuhongera, gusa nyuma y'uko imirwano ndetse baje kugaruka basi ko bisa naho byarangiye, gusa imirwano yongeye kwaduka ndetse baza kongera guhunga, ndetse abandi bagiye bagana iy'amashyamba. Ni ikibazo rero gikomeje cyane gufata indi ntera muri bino bice bikomeje kuberamo imirwano. Uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruravuga ko M23 yatangije ino ntambara, mu gihe M23 ivuga ko ari Repubulika
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'ihuriro batangije n'intambara bagaba ibitero kuri M23. Gusa ikintu nyamukuru nyine nuko iyi mirwano yabonetse ikaza gutuma hangika byinshi ndetse bikaza gutuma kino gisirikare cya FARDC cyongera kurekura akandi igace kere neza mu marembo y'umujyi wa Kanyabayonga. M23 yongeye kugenda irafunga umuhanda irabana abasirikare ba FARDC bongeye guhunga ari benshi. Amaherezo ya FARDC ni imirwano bakayikora, nyuma y'iyo mirwano bagatangira guhunga ndetse bakanahasiga ubuzima, ibitwaro byabo bikafatwa ku rwego ruhambaye kandi M23 n'ubunini twa nibyo ikomeza kugenda igarura ku mirongo y'urugamba. Ari nako tukubwira ko kino gisirikare cya FARDC no mu bindi bice gitandukanye cyakomeje kugenda gikubitwa. Gusa inkuru nyamukuru nuko cyamaze none gufata ibirindiro byabo biherereye mu bice bigiye bitandukanye bongera kubakusanyiriza mu bindi bice bigiye bitandukanye kugira ngo bakomeze kugenda abegeranya ubufatanye, kuko bagaragaje ko iyo batatanye M23 ibona imbaraga nyinshi cyane igahita ibakubitira mu bice byose baba berekeje, dore ko M23 bagiye bayitega imitego igiye itandukanye haba ku bitero mu bice bigiye bitandukanye ari benshi kandi mu gihe kimwe kugira ngo bareke M23 bayitatanye ndetse bakanirisha imbaraga. Gusa byaje kwanga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ntabwo iri kurekura, iri kuruma ntirekura, ahubwo iri kuruma nako imira yinjira cyane ifata ibindi bice bigiye bitandukanye, dore ko M23 bino bice byose bibarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru gomeje kugenda ibisatira ibifata, dore ko na Kivu y'Amajyepfo yamaze kuyototera bino byose irabikeneye, dore ko yanavuze ko umujyi wa Goma ari wonyine isigaje gufata kugira ngo ibintu bite bihindura indi sura. Si umujyi wa Goma yo iraza kuwufata naho, ariko turaza kwerekeza turebe uko byifashe, kuko tutubwire ko abaturage bakomeje gutangaza ko ikibazo nyamukuru kiri hagati muri no ntambara atari abasirikare bakomeje gutsindwa cyangwa se M23 ikomeje kugenda igarika abasirikare bagiye batandukanye ba FARDC, ahubwo ikibazo nyamukuru bamaze kubona ko ari umuyobozi mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'abaturage babyitangarije mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ubwo bagiranaga ibiganiro babaza ibitekerezo ku bijyanye n'ino ntambara. Bo bisobanure ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari we kibazo kino ntambara, kuko ngo itegeko agomeje kugenda atanga ryo gusaba abasirikare bakomeza kurwana kandi bagomeje kwicwa aricyo kibazo nyamukuru, ahubwo yakwiye kwirebera mu ndorerwamo yo kuyoboka inzira y'ibiganiro, kuko n'ubundi abahungu bakomeje kugenda batsindirwa mu bice bigiye bitandukanye. Abaturage bakomeje bavuga ko n'ubundi mu gihe cyose Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atari kuyoboka inzira y'ibiganiro, abasirikare bazakomeza kwicwa ndetse mu minsi iraza kuza baraza kubura abandi basirikare binjira mu gisirikare bizaza abisaba itegeko kugira ngo babe bakwinjizwamo, ko n'ubundi byagiye bigaragara ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ko bagomba gushyiraho ishami bakaryitara n'undi bamaze kurishyiraho rigena ritoranya abaturage bagiye batandukanye, binatuma abaturage bakomeza kugenda bahungira mu bice bitandukanye kubera ubwoba bw'uko FARDC kubera ikomeje kugenda itsindwa ribuze gufata abaturage ndetse n'abasirikare bagiye batandukanye bakinjizwa muri kino gisirikare cya FARDC kugira ngo bakomeze kugenda bareba ko bahangana na zino ngabo za M23 zikomeje kugenda zibagarikira mu bice bigiye bitandukanye, ziri kubakubita ku rwego ruhambaye mu bice byose bari gukomeza kugenda abahanganira. Muri karute twerekeza muri Afurika y'Epfo, tubwire ko Afurika y'Epfo ikibazo gikomeje gufata indi ntera ku basirikare bakomeje kugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko hagiye kuba impinduka kuri no mirwano igomeje kuba kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bisa na hari amarenga yaciriye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko agiye gukurayo abasirikare nyuma yo kubona ko ari bakomeje kugenda bicwa mu bice bigiye bitandukanye, ndetse n'abasirikare benshi ba SADC bafashwe n'ingabo za M23, ndetse ngo ibiganiro byaje kuba ku ruhande rwa Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa na guverinoma ye ayoboye basaba M23 ko yarekura abasirikare bo yagiye ifata. Gusa basabwe byinshi ndetse baza kubona ko bigoranye kuba abarekura abano basirikare. Urubu rero Perezida wa Afurika y'Epfo yatangaje ko agiye kubimpinduka. Ese izo mpinduka zigiye kuba nukoreza abandi basirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Gusa ibyo bisa naho bitakunda, kuko n'abaturage ubwabo muri Afurika y'Epfo bakomeje kugenda basaba ko abasirikare babo bakugwa kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese no gukuramo bano basirikare muri SADC bakabajyana, dore ko na Perezida wa Tanzania yamanutse muri Afurika y'Epfo kujya kureba uko baganira kuri kino kibazo kugira ngo barebe ko bakura abasirikare babo, ko bigomeje kugenda abiba ibibazo mu gihe Tanzania nta byinshi igenda itangaza kuri no mirwano igomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abasirikare bayo kwishora mu rugamba biba bigoranye cyane, baba ari bakeya. Wumva nabo ubwabo baba bakometse ko bavuze ko batagiye kurwana ahubwo bagiye gucunga umutekano.
ari nako tubwira ko M23 yamaze gutangaza ibindi bikorwa bishyashye gukora kino gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuze ko nta gahenge bazongera guha kino gisirikare ndetse no gutuma gihumeka bitazongera gukunda. Impamvu nyamukuru kino gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa nacyo gitangaza ko kizahana M23 ku buryo bukomeye cyane, byatumye M23 ivuga ko ibigiye guhangana ku rwego ruhambaye, dore ko M23 yamaze kubona ko FARDC ikomeje kugenda yegeranya abasirikare bayo bose ikabashyira mu bice bimwe byonyine. Ibi byose M23 yamaze kubona ndetse inavuga ko nayo ifite indi gahunda nshyashya izakora kugira ngo igomeze gufata bino bice bigiye bitarwa ndetse no kugaba ibitero ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko n'ubundi kikomeje kugenda gikubitirwa mu bice bigiye bitandukanye. Reka tukubwire ko n'ubundi bijyanye n'ino mirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ambasaderi wa Kenya mu Rwanda yagize byinshi atangaza. Yavuze ko ino mirwano igomba kugenda ibera kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage byose akaboko nyamukuru gafitwemo na perezida w'igihugu cya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kongo yagenze bigunage mu masezerano yagiye abera mu bice bigiye bitandukanye, dore ko amasezerano nyamukuru ya mbere yabereye muri Nairobi muri Kenya. Uyu yavuze ko aya masezerano yose perezida w'igihugu cya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yayirengagije ndetse na Rwanda murangura yose yatewe utwatsi, dore ko we yatangaje ko ikintu ashyize imbere ku bitero kuri leta y'u Rwanda. Reka n'ubundi gushimira twari tukomeje kubana muri ano makuru yacu yagezweho muri ano masaha y'umugoroba, n'ubundi gusaba gukanda subscribe, comment, like ndetse na share.